Rybka, ty konino jedna ústavná. Som pozeral tvoj zápas, co si tam vystrajal v tým Clashu v Bratislave. Už som jedno video robil. Skôr. Co nezobereš zápas se mnou, ale si frajer tam na Pabla na slabších. Ty konino jedna. Ty mrtko. Však by som si to tú ryšavú bradu oternul z brady. Ty si bitkar. Ja si hvárim, zober zápas se mnou do Fight Night Challenge a narobím z tebe 350 konzervy, rybky, športy, sardinky, stračately, či co to za ryby, šťuky, do piči. Takže tak, rybacína, toto je odkaz pre tebe. Som kúkal tvoj zápas, behaš po tej klietke jak 120-kilový veper. Ja neznám, co to si tam vystrel. Keď chceš porádnu bitku zažiť, poď se mnou do Fight Night Challenge, potom zrobíš ty, pôjdem ja do Clashu. A sa tak nakopem do tých vajec, že budeš ucekať s krížom cez roľu do píči domu, heď za otcom. Takže tak, partia moja nebezpečná. Toto akurát som chcel dneska povedať, bo som kúkal ten zápas Rybkov a ja neznám. Nemá v Makovici v porádku ten chlapec. Na tlačovkoch vystraja tam, že robí aký taký, on je strelec. By som mu jednu zajebal, pri sám Bohu ho najdu, až jak začnú Košic. Pána Boha tu. Dobre, majce še, trimce še.